ng'omuntu ayirayo omuyibala lye eituufu sawa dino abano byabufuzi ngoli bona ngoli batewe bali ngoli police tekakola basale no bafuusa abayambi bafuusa abalamusi bafuusa ababalambula aya akaluwa kanawa bakoberanga namuzi twali mu twazunga akalu tumaze emyaka 3 nga abantu abandi bababulako tumaze emyaka 3 nga n'abantu mwidinti bali bayo kati abantu sawa eno baviireyo bampisa bagabi bali batya bali kubasaba kati akalu bomba mulonda abakulembeze abalungi tusobole okubona nga tukuza ebitundu byetu. Nze mwafuula chairman wa 5 aye ninzendi dibwenwana gende n'abakulembeze ababiri mwantaako ngoli tulina ebintu ebirungi bingi obwibi bwenayagana mu district nga bungi. Nze nali TD nga mulimu n'aba amagombolola abandi nga bekubana ni bagombola chief nga n'enguudo eri ntidirimwa sente dindi kodi dabiki nga tidikodwa olw'obuyayi abe nafuuka chairman wa 5 naniina obwibi bwebukola ki bwebufa kyova obona saa ndagana abantu n'abasekera mu bifo ab'amagombola ni town council twegemi tuli kulwanisa batwala tulwanisa mbalwanisa ati nze atenda 3 mbalwanisa buyaye esente dalidye nga ye muli nga badirya wedimpera n'abantu benda kuwulira bino ate ndi wakisa ngolina gemaira abamagombola abandi obona abatawikaso ngolina basiba era ngoli mulikunde tomubi aye sente dida government esindika sente aye abantu bekobana nina bwentake magana niba nange muna ni mu PDM era mukulu giso nawandikibwa ku report ningi de mwapandika ku cha PDM aye mwatege mwarubategera nti senali ndi kuyamba government ngabe etabakulembeze musete da PDM nga bafuuse ba buloka owetwale bakolanga bati kuba ndi mu kamera nga sate otulisindika kumbagombolola abakulembeze aja yafuna abatamiivube atasobola nakukulankolera miliyoni baida bamuwandiisa mperano ono bwaba ajafuna senti emiliyoni ndala anga kuba likulaga yesibira mu mwenge talima azira iduka omulikiranga ne miliyoni azawa akikola ki bwamala ofuna emiliyoni yabedo omukulembeze yamuwa emitwalo 7 oba 5 abakulembeze batewe bakolanga mperano mwacho okukoba nti tuli kulambula abafuna PDM ngaye ne yafuna PDM we bamukulaga eyakoba ati mulimi wa Duma azatabanga kuna kalimiro ka Duma elikatya wele kalala ebyo binali nkwikulanga abakulembeze batandika okuba onafuma program da government kumbe ndi kubuyikula kulongosa kintu kino ino giso mwidi ngoli kiri muri mwangudo ngoli patenfu aje patenjize ngulu olokuba nti tuli kulima enguudo n'okola ebintu ebiriki ebiriyo n'olwekyo sawa eno wenemereza abafuna ku PDM twakasindika sente njano wano baliwo PDM sente dibaire didanga ayinga abakulembeze abandi bekobana n'abantu abandi badirya jamiri nimbye mubidi jamiri mukobe ekituufu n'olwekyo nze naida kubwikula mbonenge sente deme dikola ki dida jamiri mukobere nga abantu ekituufu mwenazeeko omuki omusango kuba abantu bali byola okanga wetawekera kituufu nga ino bakoze eki bakuyoleremu nze batwala bwendida ku kituuti mutankobanga nti ate wasirikanga buki busirike enguudo tulimye